Hadian katu kat ni tayo ke jinglap ya ki Metïap ke Longkmie bat Khun badang Bnai Jaka na kawai ke Jaka penlang Langtor East and West Khasi Hills District hakakat santarik yayong arhaja arpusan ke Committee of Empowerment of Women ke Meghalaya Legislative Assembly haka jingalam jongka kong Santa Mary Shilla ke MLA na sutengah saipung kum ke chairperson ke Hiar shikani ke Shnong banyak kendu ya ki bahying. Kumban syukudau baka jinglap ya kita ki Metïap jong kate ka Longkmie bat Khun senrang badang Bnai kalau pensuk jer bat penpar yang kriat ya ki babun kamtam hadian bagi hinmen bat ki bahayeng jong ni ka Longkmie kim pediang bakan dei ke jing penyap daladi hindrai ki suba bala don basyem ya ke jing im jongka. Kini ke Longkmie ke baar pusan senam karta ka bala tip kerteng kum ke kong dari shaling dok kensi ringkat Khun jongka kila jar ngai haga jan miet jongka sitari guleber araja arpusan banakal liang ki bahayeng kila wat ya ki barok shimit penban kim lap kesai setia bat kini kala penlong ya ki bahayeng ban pentip ya ki pulit. Dai tat haduk juga step artari guleber araja arpusan hadian ke jingwat snong alap ya ki baro arngut na kate ke Jaka penlang ha kate ke snong ha kapor kendai beje men step ha baki bor pulit kila wan ban toket benya. Lapendap postmortem ya kita gi shikmi shikun han negrims ha ka laiterik urumpang araja arpusan bat ki bahayeng ke kong darisha kila dep ujor ka ejahar ha ki bor pulit ke mairang police station ban kentu ya ki bor ka an ban toket ban lap ya ki bedon keti. Kila ong bakam day ke jing no yap daladi ndrei ke day ke jing let dusmon ki riu transnam ki bala shim ya ke jing em jong kini ki shikmi shikun la ong ki bahyeng ki bala penpau bau briu uba ka kong darisha ka penkam kapa yai Khun senrang jongka ula kentat ban kam Khun bat uber ngam penban ya ka. Hakane ke jing let jengok ka komiti rengkat ke kong Santa Mary Shilla lai don lang dau ba Matthew Beyond Star Kurba uba Adelbert nong rum bat uba Bright Star Well Marbanyang ki badai ki MLA nang ta ka Deputy Commissioner ka East and West Khasi Hills District ka kong Anita Kharpor ki bor pulit usordar ka Langtor bat ki nongelam snong. Nang nepan ka komiti kala Hiar jengo ya ke Jaka balap ya ki te ki Metïap bat la penlong ya ke jing ngap jar ka ba arminen ban buram ya ki bala klat no bat bot pat da ke jing let ya kren ha mairang police station ha ka bala don lang do additional superintendent of police uba perkhat lang suciang bat officer in charge uba dei pet ya ke jing ya chakmat ke jing toket. Ka komiti kala banjur bakan ya Khun ban penyo ya ka hoki ken thei ki khana bat jing kersan ya ki bahyeng jong ki lanot. Nono liang dala dan hakata ka bunta kanyara tu ya. Kamu ka basay kedar mentah nak kalian jadi ki bahayang basam kong dari sha lindok kopi kuah kopi ram ya kalong di sha yang tempat ni inspection atau di tadi bakong sandu nomor hangi dari kalau kono ke isu kalau balik teman do ya pi kum kolong yo seb kum kerja pendriu na do nak pat ya mensia boleh mah cuma di angot yang sepersangkat balak apa yung yang ko nando yang sepersangkat bayi kami nak menyerap ya ka kamta kata kajing kahok jongpi di bisa ke padahal kan yang saya push mengalih jongni siya kod na siya kadungan ko ain kadam ka sa police department ni sepersangkat nakan di committee jongni ma pat ko slayer in sa ajing TPP in any of these days or months akan nunggu kom hang no ko poi kita ikut isla jo ni nunggu yang di sini kalau yang di kia hin minta jo pi ini semua Am kalian jing komiti ni kuat nak kai senang tahu mah Senong lam senong. Iya sadar Senong ri hasuki DC dan hotel polis. Kapten stat inquiry dan kapten memang last time tanya ada tak ada tak no ini di kapten yang Kyrwoh Kynhun bikin up proportional bagi pada Indonesia ketika kita national DC officers yang kapten jadi inquiry aku nampak ni dalam dia di Longkmie Ada kasuki dia apa dia ni long ban kita jalan ini mana pun itu sampai dengan start ting you bring macam tu pun kilo phone number ni don sa IP kilo jujur ayo tip saya pasang menekan kilo kam don kam jongpi kam kata antara
jinglong kam ka hok ban bishat no min se Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.